Unong wat RTI bapakmat ke jela obat despar sing rani haga katwe tarik urisa ula keno bakatanat pulit ke jela kaladan kuna palat put persya yaki kalita yit yong. Habakran syakila petai kebor obat despar sing ula ong ba ulapan RTI halor ke jingpendan kami ki yit yong lani ki Black Films daki kali. Katkum ke Motor Vehicles Act 1988 ka jingpen syitang ke baningkong persya yaki bata yit yong kalong da ka kuna ka bashis pat tingka. Henry hangni ha Meghalaya kila dain kuna ya ki bapen Kenyan hadu 1000 tingka hadu 1000 tingka ula ong. Ula kamru bakidan kisaki satara hakabaya dei bat ki bakum kini ki jingle. Ya ka RTI la phatling ba ulat ke jela bat ngadang ap syu ya ki jingtip halor kani kapang ong ubat desparsing. Dangshen Superintendent of Police ke East Coast Hills ubat Sylvester Nongtinger ula pentip baka pisa baro bala yoklum na kabadan kuna yaki kat nyos pa prapra taliki kali ta yet yong ha ka nong pa shlong kalong kat lai lak lai pesan hajar tingka kata na duk kasyitari unai tung haduk handriyo tari unai luar baladam na kini lai po taliki ki kali sorkar katkum ka jingpen pa ko jong u uba rani ula ong baka yeng bishar Supreme Court lingba ka jingshim bishar kalakhang persya ya ka jingpendan kam yet yong kata lagi long katno ka percentage visual light transmission VLT haki safety glass windscreen syakhamat syadin bat ki side glass kumju na kalyang katanat pulit kalayay ban baka jingkhan ra persya yaki kali ta yet yong kandang yai beteng kata kenthop iki wepat ka jingpen khen yak MV Act bat ban penshitam yaki bapen khen an katkum ka jingpen pau jong USP kata katkum ka jingtha tang ka we ka kali jong menteri ne MLA lasya benta yet yong bat ba ka komiti kala dan lupa ben bishar yaki kes na ka benta ban sya benta yet yong yaki kali ya kani ka komiti la pen scam ha ka arpwe tarik ujemang baladam ha bede bene ki yet yong nama katkum kas motor vehicle act la kedau syai ba ki fast penalty ki dei tang spa tangka yak benta yet yong Dari hangne po jela jongi isim hadu siaja araja. Tinggal ada dua witness ke RTI la paling ba gubernur mentang ampat yo ke information ke sebab untuk TPP. Ya kita ki bang dang le ni semua publish.